Richard. Mutaaramu wa siasa cha Waria Oscar Mutugi nariritie siasa cha ungavana kauntini ya Meru augite gutonya kwa uria wari ngavana wa mbere Peter Gatira Umunya ni untu bugarukite bonene mathabuja baingi babaria babangite kuruira giti kiu kithurano netwitite. Augite Munya nethagira akigwatwa mbaru ntere cha tigania na aria umite na kinya kumania na mpatho cha ngavana Kawira na munini wawe Kagiteneka no gutethia bonene Munya kugwatwa mbaru ne antu baba baigembe. Orengi augite muchore o munene wa Munya ni mpuru na niwe wonekaga muno akiringira Kawira kampeni ontu bumbikia kugaruka na kirirutererwa Imentios kaugite kethira Kathuri akaruira giti kia ungavana akaga kura cha rutereru. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare ni agutwa chikinya. Oscar Mutugi ura ni muthuji wa siasa. Obviously return ya Munya ke contest ya governorship Meru ni bati kuthuro send different messages ke different candidates. Nethirite akiaririe guchokera kiri siasa kwa Peter Munya uria wari ngavana wa Meru akiuga guchokerwa kowe ni ntuma kana ntumiri nene kiri baria baithuranirite kana bakwithuranira kurura giti kia ungavana kiri siasa cha mwaka jwa 2027. Gavana uria wiku lazima ethirwe enethuranire ku defend giti kiu na kwina fununu chirio that kinya Senator Kathuri Murungi omba kwithirwa akienda giti kiu na kuringana na uria kumba kwithirwa gukiapet between thaizi na kura ira chiejite no kwithirwe CS Mithika Lento uria akithwe na interest kati kwithirwa atina chio but implication ya Munya guchoka ina meaning si nyingi. Oscar Nkuruki akiongera kuthuja icigo mbunge mwanya uria kura cia ungavana ciumba kuringwa ariuga kuma Mirigene atigania kura ni kunja kwa Peter Munya akethira agiketha kura nyingi Nkuruki ngavana uria uri kuthaiji Kawira Mwangaza. Rutere rwa tigania ituizi largely kura iria Kawira Mwangaza onete rutere rwa tigania ciari katesi of mubunge wa Tigania East mpuro wa Bori baraba mukampeni rite muno na Peter Munya after fallout yawe na governor Kiraitu Murungi former governor na gukeza gutwika Peter Munya na guchoka, then it means portion nene ya kura iria Kawira onete rutere rwa tigania na no tongeretie ki baraba rungami governor bo bathatu chumba kuthura chikigitwa na gichunji kinene turikane that tigania ibaringaira Peter Munya kura na wingi kinyarira kwena candidate unge umite rutere rwa tigania no tuchoke nyuma tukatega kura iria ciaringi Kilemi Mwiria ari ballotine every single time kinyarutere rwa Tigania West na indeo Kilemi Mwiria umite paenda hapo bakuringira Peter Munya. Kiri Mirigene ya Igembe Oscar yuga kumana na nkuchaniri kujeri kane gukujirwa na atongide baukumono kiri munini wa ngavana Mutumanto ithingia na ngavana Mwangaza ciomba gutuma ngavana uju gutakura inyingi Mirigene ije na relationship irere otha hizi katika gavana Kawira Mwangaza na region ya Igembe itibui sana na kinya kura iria ciathirire cia 2022 teka onete kura nyingi rutere rwa Igembe na kinya the ongoing disagreement yawe na treatment yawe na Mutumanto ithingia na malalamiko zareza kuma kiri akariba Igembe kwithirwa bakiona zekabe kikando ki maendeleo yomba kwithirwa kimu affect rutere rwa Imenti kuranga bana Mwangaza umite Oscar yuga ukeja kwithira Senator Kathuri Murungi akethira agishumiria na kurunga magiteke kionga bana kureji chiketha chikenyangi kabonene na gukeza gutuika kugukinyia point governor Kawira Mwangaza kethirwa akidefend gitikiu aumite rutere rwa Imenti na maybe Kathuri Murungi kinya waka decide na kwenda the same position au metero terero Imenti
iu no ithirwo iki advantage ki yomba kwithirwa iki advantage ki Peter Munya gitumikire nandi Oscar kuga mwankene jwa ngiri jiri 27 Peter Munya ari na kanya gakothwa kuringa siasa ciawe na kinyari na umbikano ukaragite kiu kairi ni untu ari omea thirikari we gutina biara bibinge bikumorota kwi burden atithirwo eneo kwi mirigo atithirwo eneo thaizi ni ome thirikari ari na atina kiria gitawa burden of incumbency antu bagiteta thaizi maybe ura barabara itithithitwe kwi baraba korota bakiariria maybe basari urachi delayed kwi baraba korota indi we ari ome ati kuorotwa thaizi ni untu gutire responsibilities enachio na bara maybe bakaigwo zeka bakwenda kuthithia ugaruruku bomba kwithwa bagiteka uria wi ome na kwina bado advantage kwithirwa mwankatha hizi kwina a bit of lack of trust kithirikari nene iria iku ya Kenya Kwanza na gukeza kwithirwa antu bakethirwa bakunoga ithirikari nene bomba kwithirwa bado bakinoga ni antu bara bakethirwa bari associated nayo ikio gitumi wengwa kwithirwa ari ome kana kwithirwa agikaraje kari kiri opposition yomba kwithirwa iri advantage na we na muthiene Oscar uga kigitaria nandi arakiri nonga mutongero mugongo Dr. William Ruto akambia kana kagitandwa na Munya iguru ya giteki akiuga ngwataniro yao boba irite njega na risk ya kwithirwa that relationship yawe na president teka ithero ethongi sana na no ithiro akigeri gutonyera kuhakikisha maybe na kumudithiria campaign ciawe ciithirwa ci a bit difficult report ratito cewero weekendi rea kwa rietwa ni mutugi kare